Halo, selamat datang di channel 2 Giga. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, di-share juga boleh. Terima kasih. Menangis arwah di pintu kubur, memandang sampingnya lubang lahan, barakah kasar, barakah sange jasad nan di dalam kubur, badan ketinggal surang diri. Antang apa nang kadikaton, namuh dak namuh, sukun dak sukun, badan kabaku buah jumur. Hanyulah doa sarato pintu kepada Tuhan nan maha kuasa, jauhkan azab tubuhku, lapangkanlah ruang nan sempit, sajukanlah sampai nan